Yena mukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya kahle kahle lamu leta eka hina to kahle kahle la nga rhanga before un'wana ka xikarhi ka Dr. Joe Shirimani na Mr. Post i mani. So before hi nghena kwalano hi fike hi sungula hi acknowledge kahle kahle lexi nga vanga beef leyi hinkwayo i timhaka ta mali ya ti-award ta vuproducer leyi Mr. Post a nga fika a yi dya hi lembe ra 2020. Yeah, so the same year 2020 ka album ya vona Dr. Joe Shirimani ya I Will Gaza va fika va humesa risimu lera hamina hamina ya hi rona ri tumberini swinene no ze ni pfune un'wana a ni komba ku hayi risimu leri kahle kahle ku before Mr. Post ma vona. So ndlela yin'wana Dr. Joe Shirimani va nga sungula Mr. Post hi risimu leriya, so da va kha hi zama yena ku va hi ri ntlhantlho. Yeah, so ka risimu leriya hi fike hi twa ka the first part ya around 1 minute Dr. Joe Shirimani a fika kombisa ku xin'wana na xin'wana se wo sola mina, xin'wana na xin'wana se wo blame mina, a wu tshembekangi solango u majikisa mhaka solanguni. Yeah, so ka that part le yeah it's clear swi direct ka timhaka ta award la ku instead yo Mr. Post acknowledge ku hayi mali ya ti-award i dini, yena i fika a jikisa mhaka liya se a yi twista a fika blame Dr. Joe Shirimani hi ndlela yin'wana ku yona yi nga rhanga yi sungula yi dya mali ya ti-award lana yena a ri producer before ye. So a nga fika a kota ku va acknowledge ku ri this time around swilo swi ri different because la ti-producer a va ri vanharhu ku a ku tlhela ku na Mambawulele na Prince Rangana mavo or a va ri 4 including Mr. Post. So a di swa ku knowledge yangu sweswi ti blame Dr. Joe Shirimani leswi yi zama ku va message lowu yi vutisaka la. So around the 243 mark ya risimu hi twe Dr. Joe Shirimani yi continue yi kombisa ku hi mpela swi clear yi befa Mr. Post live yi nga fika yi suma yi ku ku rhuma fole u nga wisi na ncici we va ku rhuma mazambala we u baleka na ncici we ja swi clear swi clear kwalano. Mr. Post a ni i tsutsumela mali na loko mali leyi kumini ha yena a nga zanga hala ku yimela to tala vhela a baleka na mali a nga zanga va compensate. So swi ri clear ku i ti-beef ta xitswatsi a yi tumbele ngopfu track a ni zangi ni yi twa na mina ku a ku boha Mr. Post tanihi leswi nga vula ni tlhelo wun'wana a za ni hlamusela swona ni swi vona ku ya i right mavo. Ya even risimu ri continue wa kwalaho va ku ya jikisa ndhava and stuff like that, and then yi tlhela yi kombisa around 355 mark ra risimu ku haxa karhalisa swa ku tirha na vanhu vo pfumala danke. So a swi clear ya ku hi career ya yona Dr. Joe Shirimani va yi onhele ngopfu vanhu va kha va nga na danki tanihileswi swi vonaka vo Ben Mayenga leswi va nga sukisa swona na vo a va suke hi timhaka ta timali ta vuproducer ya kan'we na Mr. Post i suke the same way ma vona hambi ku ri ya psychology a suke hi timhaka ta timali. So swa kona va va ka yi onheleni Dr. Joe va pfumala danki. Yeah, even then around the 40 something mark if you kombisa ku swantswa mini biha mbilu, so yi kombisa ku a swi yi karhele swo lungalunga ngopfu. So swi la ku hayi hi nga expecta more beef from Dr. Joe Shirimani a ya na mhaka loko vhele se swi le ku tikeni swilo sweswi ku hey di fike ti humesa risimu ra madlokonya Mr. Post laha di beefa Dr. Joe Shirimani ta swi mi nga swi twa tiku mina na mula i tirha swin'we le ka madonoro tiku xana munganga munhu a mara a hi tshikeni. So loko ra mi nga za mi subscribe a ta kumela mi klika subscribe.